Te kuble shibun ya pi baro ki perlok ki baju kersan yang anak kapor sekapor. Te perlok mentakas ngi pio I akan ka video ka jonga bangalat por kumne ban syong kai syojak thaj hang ne halum. Te pi balak slam ngam jui yo le syu kum kini ki jaj video tang la kadau bang ngam julat por. Namar perlok ngasu kwa ban ya tu ya pi ngadai uwi ubriu bang ngasu im ngasu belang ngasu tre syu kata malakas ngi te na kata kadau ngam julat por bahare. Te mentakas ngi habang alaj por habang ayo por kumne pi ngawan syong kai shalom ban syong jak thaj te ngayo ban le kai ki video kumne tok tok te perlok akan ka por ngaskwa ban kren ya pi si kentin arkentin te perlok akan ka por menta ngasu ong ya pi kumne te perlok kalong syaka bae yang bangan yo tang uwe subscriber bangan yo tang uwe uwiu namar kalong syaka bae yang hadu kata-kata Henry da kajing sniup ha kajong pi da kajing stenat kajong pi ki perlok perjor pila ayang hadu kat neki subscriber te banyo tang uwe yo subscriber kalong ka bae hadu kata-kata Henry da kajing sniup ha da kajing lip ha jong pi ki perlok ngala banyo hadu kat neki subscriber te ngasaj yo I hapo ki komen badon ru ki perlok ki ba ong yang te bro ngasem jing ikan ka channel kajong pi ba ngasaj labun jaj pajaj ki video hakan ka channel te lek kumno kan perlok hakan ka channel pi wat ya ka kerteng jong ka channel ru ngala ai kerteng kelum lang channel te pila si tu hi ya kata namar ngai kerteng kelum lang channel te hakane hapo jong kan ka channel pila bun jaj pajaj ki video te na kata-kata ke ngas ai kerteng kelum lang channel te pi barabor ngatharai pisa ju I tang kijing ruai pisa ju I barabor akan ka channel ka jonga namar sakawai ru perlok ngade uwe ubriu ngajus tenat pas ngabi kijing ruai kasi na kata-kata ke ngasa oblot tang kijing ruai akan ka channel tang hakapor bangalat ngalaj ngala ban oblot kum kini kijaj video bangalet sangkai sene satai te tang kum ta ken perlok hapor bangalat te ngasaj lap ken banle kum kini kijaj video ndrai hakapor bangamlat te barabor pisu yo I tang kijing ruai ken banga saj upload hakan ke channel te perlok sniup ha wat nom sniu ya kata wat nom ya theo wat nom ya wo ya kata namar ngadon sibun kijing tuna te perlok sniup ha wat nom sniu yang te perlok sakawai ru perlok la ngasu ong ya pi kumne ngam jula pore namar ngala debi tu ya pi mene ba nga de ubriu ba syu belang syu tre syu tak malakas ngi te ngam jula por ken perlok na kata kadau ken perlok ngam jula pore te hakapor bangalaj por kumne te nga saile kum kini ki jaj video ken perlok te perlok ngasyu ong ya pi sniup ha lada pidang wan thamai ken ka channel ka jonga lada pidang lab ya ken ka video ka jonga sniup ha wa pin ai ka jing kersan ka jong pi wa pin subscribe ken ka channel ka jonga ban like but share syaki we ki perlok ya kan ka video ka jonga te perlok ngam don kentin sibun rei tang kini ki kentin bakandiat te perlok mentah kan ka por ngasukwa ban pen I pi ki kerteng ki jong pi ba pila subscribe ba pila kersan ya kan ka channel ka jonga te mentah po jong kan ka screen pin sayu I ka kerteng ka jong pi ki perlok ki bala kersan yang te ngatharai hak pimla syuban pulih kerteng ke jong pi namar labun perlok ki bala kersan ke ka channel ka jonga te ngatrai le se don pe jong pi maria pe ke ka video ka jonga pila ban yo I ka kerteng ka jong pi pila ba kerteng ka jong pi te ngasi komen lada pi le se don pe jong pi ba yo I ka kerteng la jong te perlok menta aling sang no ngam da kren bun nia ngam da kren bun kentin hang ne ban kam pencerong kai ka video te menta ngan chus dang no te menta pin page hapo ka screen jok kan ka mobile dan sapet IP page kan ka screen perlok menta klik hang ne subscriber te hang ne perlok phila banyo iya ki ne ki kerteng ki jong pi namar kan pau bejbar okho jang ne tang ba ban pule ki kerteng ki jong pi ngam sniula namar I hang ne balabun ba perlok ki bala subscribe ya kan ka channel ka jonga te ka yang ban
pule ya ki kerteng ki jong pi te hang ne pi i badon ki perlok ki para youtuber ki bala kersan ya kan ka channel ke jonga ngaru ngan sa kersan yaki ini kersan markeliang pi hang ne dan perlok ki bangal ada subscribe hang ne ikili ki badang mi royong kumne tikim ngampat subscribe re te ngan sa subscribe no ke yaki perlok ki bala kersan yang te perlok tangkum ne ka video jonga kelakut te siba perlok bah ada pinawan tamai ka channel ka jonga bapin ya subscribe like dan share te perlok edan banga warlang amla bad pini ki video ke internet re to perlok siba edan banga nakapor te tangkum ta kume siboni pi barok perlok ngin sia sempat hawi pada video kuble sibon